Oy, Ador, agreeing ka. Ador! Ne, aldaw magaya man. Malambayan na. Kita matait suraon dito'y igit ti kalsada, Ador. Nakausob ka nakaida dito'y igit ti kalsada. Yes. Nakanganga ka matmaturog. Mangilngilaw tangiwat mau. Anyangay tait suram. Apay, ayan kuya. Ada ka nga ron dito'y igit ti kalsada. Ala, agawitan. Sabay, makatulog apay. Agawid ka, antay jabalay ti pagturugam. Ay, mangibabain ka nga asawa. Ipag Nelly, si kamot gayam, sumrek ka Ada ka din ni Adora kabagis mo dito'y balayaw. Ne, kat no nagkuyog dakin ni kumpare na idiagsapa. Napananda ipag? Ay na, napandamanan ijay piyestaan na. Mapandalakit di manan makisugal. Ay, awan man nga rudan Ipaabak naman andyan naglakwan mi ti Irek. Anya, apay, inigaman na ti kwarta aya. Ay, awan nga rud ipag. Di na ba't kayat nga ipaigam ti kwarta kanya? Ay na, awan man nga rudan Sapay kanayon amaabak na diya kabagis ko. Pagayat na mutlat na ti makisugsugal nga uray kanayon amaabak. Nagsakit ti ulok ipag. Lakayan diya kabsat mo gamawan latat nagbalbaliwan na. Kanayon kumot abagbagaan nga maawan dengdenggan na. Ay na, nasingpot ka ngamin unay ipag. Ungtam ngamin apaem no kasapulan, bareng mangrik na. Ipag. No pampanoy nuyam akanayawn, agruam, iso nga ikam iti pagnakman na, ipag. Nasaya at tadakan. Ayan tinaglakwan tayo ti Eric Ador. Awanag, narigrig ko. Naipaabak ko iti sugal ko nama. Di ka aglibak. Ijay piyestaan tinagapuam saan? Wait. Dumjak na kisugal. Nagbuyak lang. Ayan tinaglakwam iti Irek, kunak. Awan nga road. Nariglag. Asas. Aglablabas ka, Ador. Umay ka ditoy. Umay ka ditoy, Ruar. Surutan nak. Amaya. Ano talaramitan? Umay ka ditoy, Ruar. Ta ditoy tipagisparingan ta, Ador. Darasam. Hoy. Kapapaindat ang aramida ma. Nagpigsapay mo tangiwan ma. Awan bibiyang kao. Uray mangag ti sa ngalubungan ti panagapata. Kastoy ti kayat mo, Ador. Ha? Nabayagan na panahon na nagululi makak. Nasingpetak nga minunay kan ka. Ngam ita. Tsakon ka ba ilan? Napunwa na kun, Ador. No di ka pa ilagbalbalew. Gibusa kun ti amin ko. Ay, sana. Ay, po, nakakikit. Ay, umay ka. Di ta unag ti pagsaritaan ta. Kitaan datang nagiti karuba. Agkari ka nga ron nga agbalbalew kan, Ador. Tano di ka agbalbalew. Puurak ti balay ta. Agyanak iti unag kabayatan ti panang porkoy ti balay ta. Ay, na. Saan man natili ibagbaga? Ala, uwan. Agbalbaliw akang. Agkari akin kan pa kay. Promise. Agbalbaliw akang. Ija ko nagitibisyo. Promise! Ala, Nana Karing. Nakita mi ti panagwala ni Nana Nelly di kalman. Nagriyaw-riyaw ijay arubayan da. Apapaan na ti kabsat yo. Husto lang dayjay nga inaramid na. Bareng mangrik na jay kabsat ko, Beya. Nana. Aglablabas nga minag ti kabsat ko. Gaputan na singpot di asawa na. Agramatan nga agbisbisyo. Lakayon ngam sumanursor pailaang amapan agbisbisyo. First time ko nakita ni Nana Nelly anagungot iti kasjay. Ay, ustomot no inaramid na ti kasjay. Tapno agbutang di kapsat ko. Bareng agbalbaliwaw. Nele, bakit? Adda ko maibagat.
Anya day taador. Kwa, sumurot ako makada parisito. Mapan kami makidaya ijay lugar da bakit na. Ay saan? Agbartag kan agsugal kan tumanan ijay. Ay, awan sugal ijay. Takasaran da ijay. Uray pay. Siguradong agbartag kan tumanan. Di ka mapan. Padasam ti mapan taaga patamanan. Italaang may. Italaang nga. Kanayunam to pa yan. Basta, di ka mapan, Ador. Ay, nako. Sige nga. Saan mo saan? Unay ka magtinilay. Itay ka pa'y lang at dito kusina. Ngam di ka pa'y gayam nakalutaw. Mapisina ka. Mabitla day tuyen lakay. Kan kita mamut ka giti waram dito kusina. Di mo pa'y dalusan may. Wen, dalusak to no madamdamadagita lakay. Ay na, bakit aya? Nagluto ka. Igiddan mo din at ibang dalos ka na giti waram dito kusina. Nang rona dito'y lababaw. Anya day tangay. Makapadur mo na kitaan. Maala, wanan, umayan. Dalusak daytan. Sumanao ka man ako nakon. Kanayon ko ba't nga ibagat ikas taking ka? Ngam kaslaawan ding gamay. Ala, agawaan! Dali mabisin ako. Maulaw ako, itinakaro abisin ko. Nya mo kastoy nga asawan. Ay, pupunod mananta saan ana pagusto. Tsak pinalubusan na si Murot iti kumpari na. Ay nya mo dahito alatingan. Nagtangtang. Di mo linuto alimbak. Naluto mati ko naklakay. Naluto nga. Nagtangting nga raw. Unay gamina na. Sakbay nga adawam ti lutuam. Tik-apam pa'y nga umunamat. Ano naluto? Nagtangkan to karabasa nga inlaok mo. Day tatarong ti si Daemo. Taysot nalok na. Gusto laang matikunak no siyak. Awan pa'y gala sa mga. Kan oray ti inapod. Nakusay. Saan analinay? Gusto laang naluto matikunak. Anya? Naluto nga. Nakusay na eh. Ay, po. Roko da mga minanay pagkiluto ba? Tapno saan ang makusay? Mala, pasensya kan lakay. Ador, kabagis, umayak man. Eh, tumanong ka kabagas. Ay, lalaki din na diyang asawa kaya. Apay, anyaman ti pagpupuduta mo. Apay nga aburido ka mangkit kita di tabadom, kabagis. He, dahil diyang asawa ka. Di natatarimaan ng taglaba. Namansyaan mo ito'y bado kong. Ay na, makangagman ka na dyan, babae. Ungtak man dekas taunay. Nagbasit mo din aba, nagtipangungtam kan kwa na kabagis. Ay na, nudak ungtan, agrom na yan. Bakitanan, hindi na motor aramidan na. Ador, Kita ba atong badong na ay, naman tiyanan. nailaok siguro iti di kulur abado dayta, iso naman tiyaan. Di nakidiamuan, nadandag iti badong ka. Paliwawag na diyang asawa. Paliwawang asasawang mo. Kano nagsingpo ni Nelly nga asawa. Paliwawang po ng kiday. Naggagat pa'y nga asawa. Una na singpay ka nagagat, no di na talimaan ang titrabaho na. Awat Selvina. Ado nga rod ti mga papalkan ka. Tanaulimak ni bakit mo. Saan akas iti daduma dita nga asawa. Ajay laag marmaritaster aramiden da. Kasla ijay ipagtanga asawa ti kabsat da. Ha? Lawat da ijay anay kamang. Jak kurso na da ti ugali na. May mayat ni bakit mo tanauli mo. Nagagat pa'y. Iso adi mo ungungtan ni bakit mo tanasimpad. Man-mano tikaskan kwa ng asawa kabagais. Masurunak nga raw titikas ding style na. Pasig a palpak, karamin na kabagis. Nili bakad.
mabalinti sumurap kiniparidan niyo. Income makipesta yung kabangibang a barangay. Ay saan? Ah, Isugal mo man amin a kwarta maon. Inton kwan, maibos tumanan ti kwarta nga igamaw. italang, bakit? Ay na! Basta da piyestaan aggagatal ti sakam. Di kayat mo, mapan ka mapan. Awan pa'y linanga na mapiyestaan. Iso alading itag, no saan ka palubusan ita, Ador. Alamat din na bakit? Nagpintas ka pa ikat. Ay, uray anyat ibagbagam. Di nakmartsukan. Basta di ka mapan. Padasem ti mapan taagapata. Agtalawak. Panawan ka. Ador lakay. Agninong kan agninang takano iti kasarindon Sabado. Ala, nakula. The Fred kan Hilda. At iti invitation card. Kita adanagan ta dita. Nagkuna nga isurat da tinagan talita. Ah, He, impakada da pa'y mo't kumanga imuna. Talas todos mo't dagja at tao. ha? Naggawan kad nga urbanidad dagja at tao. Awan babay na. Di ka katagyaman ta inala dataan ng kaninong. No siya, kayat ko. No siya, mandak. Anya, taapay matngay. Ay, gastos lang dahil ta. Siyempre, kapilitan agumatang ka iti regalo. Arami din damat ang negosyo dahil ta. Bupat kwarta dagita sa tao. He? Unay kan aya. San man nakasta ti bagbagam? Saan ba't akapilitan ti mangtad iti regalo? Ay nakapilitan itan. Tano di ka mangtad. Ada may ibagadaking ka. Ibagada anak kirmet ka. Ay, kat mapantalatan tanalpas matan anay lista tinagan talakay. Nili bakit? Oray umunakan to nga agawid no madamdaman niya. Anya, taapay. Maudi Ay saan? Agidan ta nga agawid. Agawid tanto numalpas ti pangan ken programa. Sumarunoak modla adagos bakit? Nakita man nga minin di kumparim nga Agbartag kayo manay. Agawid tan numadamdama. Di ka agbatay, Ador. Ay, Masapol nga istriktuan ka itan. Tanay, lumaklakay kan. Di ka pa lang balbalew. Iso nga aganos ka. Nili, agawitan. Ne, di tapay nalpas anangan. Basta agawitan. Ibundaris ko tali masaan, di ka tumakda dita. Apay manan aya. Basta agawitan. Wan, sige, mabitla nga ro. Garamping at kagidya babaya. Garatigit ka. Anyat pagkaskas ta am aya Ador. Nagalas man ang tibagbagam kanya kon. Di ko nam, jak na si putan, tinaramid mo. Inagkam ni Susi mo. Kun naging narakop kayo. Anya, ay sus. Anya nga inagkan nga ibagbagam man. Nagbeso-beso kami laan. Ta syempre, italaan nagkita kami manan. Kat apay apagimunam dayjay kat bading dayjay. Uray man badeng. Talalaki lat ta dayjay. Ador, Adulat ta dagiti badeng nga gusto iti babae. Kasla ka lagbibisin iti lalaki. Adak lang arudon nga asawam. Nga makiin nagagkapela iti sa balay. sa bali ti agag, sa bali ti beso-beso. Parehas mas lalay ta. Agasam tayo ta. Nagdakat ti rupa yaw. Ila, masurunak ang makalagip. Dumanog ak sandam. Ay, ala, no di mo nagustuhan tinakitam, ay pasensya kan. Sorry lakay, saan na maulit. Basol dagida a Hilda ken friend. Inalala da tapay lang amin. Aninong kininang di anak da. Ala, di kan agpabasol. Lipatan mo tinakitam. Ulitag, pasensya ka no nakibeso-beso ak ni Susi mo. Kasla kaya kung tumangdangran ko Ay, ang pupudot manan.
Amuklatan di makagapo. Basta saan ang napagbigyan ti asawa iti kayat nagharamidan. Agpupunutan. Agam, ano sa kon? Tinapatan. Sardengan na, dagiti bisyo na. Aray, inta makilas night iti abagatan. Ha? San pa ay ana itabon dyan na tayo ida? Naipuspaon, intun bigat ti tabaon. Iso nga inta makilas night ita. Imunan na iti card mates ta ida. Ay, kastaya. Sige nga rin, daagpakada akin di bakit ka? Ay na, di ka nagpakada, ta sigurado di nakapalubusan. Ha? Ay wala na. Kaano pa ya, pinalubusan na ka? Isungag libas ka. Kaya anya nga ti ibagawin no ipambarko apapanak pa rin. O di ipagama, mapan ka agsibog iti mulam. Ag-overtime ako na, kapoy. Ah, sige. Wait. Urahin na tungarutan iti kurbana na pa rin. Di ka umay di balhay, tapno di na ka makita di asawa. Pare, agawin pare. Wala pare, tanay na bartek ka man tayo. Kasalod na mabartek eh. Nagsasawa mo, nagiti kay alam ta. Inabakdan di kwarta. Nagawin tan, tanay, hawanan, tiharak, ay musay. Itulod ka pare. Ay sana pare. Kabalam na gawin na siya pare. Kabalam ka tayo? Kawala! Akot ba? Ipag, saan ang nagawid ni Ador Iderabi? Madanaganak. Anya, ang mga nunaturog ijay labayan. Saan ang napan ijay lamayan? Ako na nga ang overtime na agsibog iti mula na. Gamdimat nagawid din. Anya nga agsibog. Kano nakita mi ijay lamayan idirabi ay makisugsugal. Anya, nukasta. Naglibas manen anapan nakisugal. Ingkalakitaan ng ijay ipag. Tamangan no naturog ijay idirabi eh. Wano saan, amangan no agsusugal dapay lang aging gaita. Auntie Nelly! Oh, Auntie! Yang kalator! Ha? Ne? Oh, apay ni Uncle Mau. Nakita mi iti sirok kirang tayo, agas asawg. Natinag kano'y dirabi. Anya, kumustan? Ayan na ngayon. Intaredan iti ospital, tas saan na makapagna, Auntie? Bakit? Ewanin. Di ako makapagna. Natukul ka sa tito lang. Tisaka ka. Wan, kat masapul ka no ama opera. Bakit? Pakawanin na ko ma. Ay, jak amo ti sawagkan ka, Ador. Kasla kayat ko ti agriyaw iti napigsa. Mapanugak lang. Iswasaanan. Hindi nagsinsinaan Hindi nagpapalawan nila. Kasi kaso nakwan. Tulungan lang. Niling asawa. Pagkawanin lang ko ma. Ay-ayasan ka ka-asawa. Kasi agpalpaliw ako. Kapilitan nga agbalbaliw kan tadi kan makakunain loko. Papanam nili ba kay? Ada ka sa rejelaod. Inakman makisala. Kaano abing makitan saka makisala? Wan, taagas ti dudukot. Maburburing ako dito'y balay. Makabanog ti ada pasyente na. Iso nga inak mamut ag-relax. Agawid ka nga ron anagos, Wan? Depende Ha? No maimasak ti makisala. Hindi uray parbangon kamin taon nga agawid. At dadagiti kanem di talamisaan nga abay mo. Gawatem tulat taditan. Pati danom kanagas mo at dadita aminan. Bakit? Napakawan na ka din? Wan, pinakawan kan. Basta di naklapdan iti kayat ko nga aramidan. Takayat ko ti ag-relax. Biyag, di tao.
Bintong, agsagana ka, tada papanan tayo inton bigat. Sa dinaw, Uncle. Agbits tayo, hintay mamat ag-relax. Tapno, may relax mo ti panunot sag paminsan. Sana puro trabaho. Ay katwin Uncle. Ken tapno, makapasyar ka man magbintaw. Ipasyar ta ka man mag. Win, Uncle. Oray, di kanto agbalo ni tibado mo. Tagumatang tayon to itibado mi ti papanan tayo. Ha? Kat, win Uncle. Wala. Check upom to nga raw na yung bagtay lugan. Win, Uncle. Ay, wan gayam. At to yun ti swildom. Pasensya ata, medyo na-delay. Okay lang, Uncle. Bentong, isadeng mo man iti batog tistor. Gumata nga kiti danom tani mawawak. Win, Antay. Ala, Floro lakay, kuyugan na kagumatang. Sige, bumabata nga rudan, dura baka. Ay, makaginawa pa ititawa na kainom. Wan nga raw baka. Nan, lukatam man ta pizza, ta mangan taman, ay mabisina. Sige, mabitlaan. Agday ta, nalukatanan. Mayat to'y flavor a pinili baka. Mangantan. Sagay sa dalay ti daminti kinatanda. Naimas. Kan, di da pa iyo permitikan kaninda. Mangmanganda. Naimas. Mabisbisinak bitaw. Mang kalaog lakan. Makain ing kumakaw. Ay, di da pa ikan. Uray danong la kuma. Si Kangay, Bentong. Di ka bumaba. Di ka mapan gumatang iti inuman kan kanam. Di ka mabisin. Inkamat gumatang iti tanom kan merienda ma. Ta, intad kumatan ti swildom ka anakan. Win, Uncle. Pinak gumatangay. Agluto ka pa yan niya, bintaw. Sa kanto aglangaw. No, malutom amin na balon tayaw. Sa kanto mapanaglangaw, yan niya. Win, Uncle. Floro, lakay. Intag languyan. Ay, wan, bakit? Intaan. Mala. Agan anus ka, bintong. Taag shopping tayo to no malpas tayo nga aglangaw. Adda na pinta sa pagshoppingan dito a lugar. Sige. Agluto ka. Tala sa bali a pagtrabaho. Panawa kong daw litag. Grabe man, di pampamayanda ka na tao. Diyay laag namnam ay tamuda. Ipatrabaho da amin kanya. Oray ko ma, no dakkel ti sweldo kada kwada, kas driver da. Ngam nagpasit mo't nga raw. Ay, kunada, umay kami ag-enjoy. Ngam isuda mo't laang tagin-enjoy, kan agre-relax. Tamabambanugak ba dito niyag trabaho? Gumatang tayo iti short pan kan badom. Saanan Antay, tag tip-tipidak nga main. Diyak kaya tag-gastaus. Ay na, di ka kadagdanag. Da kami tagbayad. Mangpili ka niti may sa short pan, kan may sa t-shirt. Agyaman na kantay. Oh, dahito ti kayat kaw. Nay, sagmamano day ta. Nan, kita agman ti tag price na. Adtoy Antay. Ni, 400 mo ti t-shirt. Nangina. Ha? Dito ti pagpilyam, dito'y baba. Sagsasangagasot laang dito'y. Ganda iti short pan. Sagsi 50. Dito'y ti pagpilyam. Ha? Ala, agpilikan. Sagay sa laang, mut. Wine, Antay. Ang sige, mabalin mo't kidya mga ala ka dita sagpo 400 a t-shirt. Basta may salaang, wen. Wine, Antay. Antay. Awan mo't tuntay ginatang yung abadaw. Anya, langikam. Dito'y mo't lalugan, Antay. Apay, pinanawa maya tuy lugan itay.
Wan ata, binaunak ng kalite aging matang. Ay na! Ay, tinakaw da siguro! Napukaw amin! Saan, antay? Jay laang sagpo 400 tinala da. Anya? Ay, sayang! Wan nga rod, antay? Sayang na talaga. Si Mangpad kay magaya man na nagpasya rin san bentong. Wan, insan tim niya. Kahit kumusta di pa nagpasya rin ay? Nag-enjoy kayo umutlaang, insan? Nagadumot ti post niya Antidoro iti Facebook na. Iso dalang ati naginjaw, insan. Ha? Tapay mat. Kadwada ka mat. Makabandog matagmanihaw. Ay, one matkit di Ang at least nakapasyar ka. Kan, impus mo ng Antidora jibado kan short pant aginatang na parakan ka. Anya? Kat among ti caption na itipus na. Anya nga, insan. Regalo me iti kaanakan mi a driver me. Inggatangan me iti bado na. Kunana. Anya? Ay, una yan. Abay, masapol aya mapanda ipupusti kasta. Ado nga ro din nag-comment. Sana all kung kunada. Umapaldakin ka tayong gatangan da kay tibado. Nuamok na kumakasta. Diyak kuman inalala da diya pa daw. Ha? Day takit sagsasagasot kan sagsi 50 ti pupusdan. Ha? Kasta lang ti presyo dagi jay? Wan insan. Ay, sana pa'y laimpos nga rod. Napukaw pa'y di may sa. Napukaw? Ay, mimpopos na pa'y lang nga rod. Ngarod Nakapukawan na nga eh. Ijay mo't lang At dan sa kano nakastruk itilugan. Ta saan ilak? Anya? Ay, sayang nga rod Jay pa'y mo't kurkursun hatak tinapukaw insan. Anyan? Ipaspasikat man la daan ti Facebookan ng gatangan da kay tibado. Gam napukaw mo ti daduma. Sagsasangagasaut kan sagsisingkwin tama. Lakay, kita man na ito. Ipadas mo. Ay nangalaam nga di taapan talaon. Napintas ba? Inalaki jay nagshoppingan tayo. Sa mamanuday tanga. Awan, libre. Libre? Asinaw, tinangilibre kon ka. Di ka nadlaw, ajak binayadan. Impalaran ko lang ay balaybay dito abaga. Sa akrin wariti pagtagilakwan. Gamsaan mo tanadlaw. Anya? Nalaing kamot gayam nga gilibas, bakay. Katwa na, sakpay matikunam. Bagbagay mo lakit di na ito'y. Mala, ta isuot kon to no bigat. Papanam no bigat. At dating darak akasar, bakit inakagpakita ta kababain mat no paayag taawis na. Umayak mat. Agad sika ano sumurot ka. At damat kitilugan, mapantang araw. Nakasaganan tilugan, bintaw, mapantayaw. Winanggal. Ti insuot na ang kalabadaw. Kasla, isumat tinapukaw at t-shirt ko kinatang ni kinantay. Bentong! Apakas na una pa nang kita mitibado na angkel mo. Antay. Kapadpada na nga maintay, ginatang tayo at t-shirt kaw. Agad, gaputa kapadpada na. At apumon nga isuday ta. Samot antay. Kat no sagay sa kayo iti ginatang ko. Isungagpada kayo. Para kamot ngamin, iso na pukaw. Pinukaw mo mo't jay sagpo 400 na ginatang ko. Nagngina pa'y mo't nga rod. Nala, di mo kita-kitaan tabado na angkel mo. Agmaneho kakit din. Tayintay makipangan ni jay kasara. As usual. At daaklan tamanan dito yung lukan na mangurukuray kataang katay. Nabilang mo't lagayan ti sumrot kita restaurant pagkasaran di atindaran da. Iso ajak nakastrike. Ay na. Ita
Kayak pa mabisbisin dito ayan tilungan. Di dak pa'y malagip nga umay kitaan at daangkal kanantay. Ay. Dak malamang kita niti mabalin ko apanganan. At tapay magkiti kwartak dito Isaw, di paggatang kaw. Bentong, ada ginatang ko sapatos mo. Ipadas mo. Ha? Ay, mabitlaan antay. Nay, eksakto mo't gaya. Medyo nalawlaw antay. At dabasit allowance na. Ay na, silsilam tulangan iti kapas, no papel, no iso. Basit laang mat. Antay? Kat, anya ti bagam ngay. Thank you, ante. Kasta Surwam, thank you. No, adagatangan mi para ken ka. Taman mano ti amo, akas ka na kami. Kay gatangan dati babaw nanday ti kagawaan. Uwan nga rod, antay. Angan, kasla, daan da ito Wag-wag ka di da ito, antay. Uray, wag-wag, ta original. Ha? Ananom ti brand new, no saan mo ta signatured. Uray, wag-wag da ita ta original. Kita mo ti tatak na Tay sikat na brand na ita. Kanuray wag-wag, tanangin Ha? Amom no mano ti pinanggatang ko. Mano nga, antay. Sangaribo. Ay, nagngina mo tayo. Kat daan ay, antay. Nangina, ta branded kat nga rod. Uray daan, basta branded. No, gatang iti brand new ti kasta, 5,000 dayta. Isungag yaman ka, makasapatos kay ti branded. Ay, gayam. Di mo mampay ikatanta sapatos mo, ta picture man pay. Ha? Sige, agpwisto ka. Kasta. 1, 2, 3. Aday ta. Mabalin mo nga ikatan. Agtrabaho ka. Bintang, kalakan. Ingkatangan kay t-shirt pan mo. Ay, thank you, Uncle. Ay, wanam data shirt pa, ta nangina data. Ha? Sagmamano nga, Uncle. Sag pa 500 data. Nay, nagninan. Ay, katwan mangtudak lang arudan na lakapay. Tay nanginan tapno di mo matkon ko na. Uncle? Kat, anyat ibagam nga Ha? Thank you, Uncle. Welcome, kanakan. Awan mo't siguro ti makunam kada kami kiniantem. Tasan kami mo't anaibaw. Naparabor kami ngagpadpada. Sana ya. Le, wen ko nam bintang. Wan? Uncle? Tanuan niya ti kanan me kat kadamay. Kanuan niya ti balor ti bado may, isumat ti balor ti badom. Sana ya. Ha? Wen kuna muna. Wan? Uncle? Insan, adamang matimpos ni Auntie Dora ginatang nan para kan ka. Ha? Anya nga impos na, insan? Jay sapatos maginatang ni Auntie. Kanjay ginatang ni Uncle Flora short pan mo. Ha? Pati presyo, ingkabil day jay. Anya? Jay balor jay sapatos, sangaribaw. Kat jay mat short pan, 500. Detalyado sika. Ulbud daki di Kunada sa nga ribo di sapatos. Ngam nakitak di price na ita ayan titapan na. Sangag asot mat. Anya? Gantay short pan. Saksi 50 laeng. Ni, isu mangagpay so day ta di impos ni Auntie a short pan. Day ta inusar mo. Sagmamano day ta ako nam. 50 nga raw. Ni, kat sa kunada 500. Ha? Kusla di mo ti style da uncle kan antay. Ipagada sa nga ribo ti 100. Nayunan day ti may sa asiraw ti presyo ti katangan da. Ay, una yun? Di dalagbay ni ti kasdi nga raramidan da. Ipaspasin dayag da nga gatangan da kay ti kawis mo.
Ibagbagada pa ang inginaan na kawis ngam saan matgayam. No adala ko masabali pagtrabahwak. Pumanaw akong itayan da insan. Nagriga mga ruti sumapul iti pagtrabahuan itan insan. Nang runa kadatangawan nagadalan na. Ay, buwan nga rota. Iso nga anusak pa insan. Naimbag to lang no adda sa bali pagtrabahwak. Ay na. Nabsuga ka. Ay, uray siyak nga rod, Floro. Naimas di sindata dito yung restaurant. Ay, wen. Anyat ka na ni Bentong ngay. Mabisin lakit di day jayan nga gururay di parking lot. Hindi mo ko na take out ka. Ay sayang ti kwarta. Anyat ka na ngay. Yalam na tan iti subsobra iti restaurant. Tadya man at na ba ti ataraon iti bangir ang lamisaan. Ay, nagatupay lang na Inkalaan ta isupot ta. Aniya? Daytan, titik out ta ka ng jika ka. Ha? Ay sus. Nakitak tinangan itay dita. Nagdugyo tamangan. Inamamulan na pa'y amin nagitakar niya na batit ha. Ni Bentong matimangan, si Kaya. Ha? Ay sige, mabitla nga rod. Inak dumawat iti supot da dito yung restaurant. Surutek man da angkel kan ante dito restaurant. Nagbayag da. Mabisina kon. Ay. Tagi chay tamat kaya man. Tinagda. Imakar ni ante ti bangir alamisaan. Ha? Isup-supot na dagiti today ti bangir alamisaan. Sa bali magtilamisaan ang nagkapunda. Kanin siguro ti aso ti isup-supot dati customer. Ayag kita dito yan. Adtoy, Bentong. Kanam day ta. In-take out may para kan ka. Ha? Jay insupot damat iti bangir alamisaan ti bagbagada nga in-take out da. Ne, awata mon. Ta, mangan kan. Adto yun. Ta, inak managpalas. Lukatak man na ito. Ha? Tulang mat na gito'y. Adamot natin na. Adain na po na. Adamot lasang. Basay. Naglukon na gito'y akabalay. Anyat pagkikitaan da kanyak. Asaw? Kanan ti aso mo tayo tayo. Amukon. Jak ibulong da ito iduling ka. Nakaluto kan, Bentong. Mabisina kun. Agar mo sartayon, Bentong. Buwan angkal. Antay. Agar mo sartayon. Nakagawak pa yan. Mangantayon. Nay. Anya ngay deta inda sarmaw. Pinaglalaok mo matitultulang. Natengkas katain na po yan. Buwan angkal. Indadang ko tayo in-take out yung akanak ko ma. Ay nagloko kan. Anyat pagkitkitaam ka na kami kinaangkal mo. Aso. Kahit, da kayo ngay antay, angkal. Anya mo ti pagkitkitaan nyo kanya ngay. Ha? Nakarkaro pa'y siguro ngam asaw ti pagkitkitaan nyo kanyak. Agul uli mo kaklaan, antay, angkal. Ngam aglablabos kayaon. Ket pasensya kayaon na inaramid ko ti kastaw. Takayat ko lang iparik na ti parparik na yo kanyak, antay, angkal. Ala, padasin yung ipaunag day takas lakanan ti asaw. No anya mo ti marik nayaw, antay, angkal. Ulitag tagkid daw iti dispenser kada kayaw, antay, angkal. Ngam kayat ko la amang rik na kayaw. Isong inaramid ko ti kastaw. Ket alag mo tanda ito agundaway ngagpakada akon kada kayaw. Ha? Ay. Apay ngaya pumanaw ka. Asino nga'y ti kadwamin.
Pumanaw akaw nantay. Katag sa balya pagtrabaho. Pasensya ka. No, at di mo nagustuhan nga naramid mi kinantay. Ay, suray, kaanakaan. Kahit pangasim. Di ka kumapumampanaw. Ay, awan ka duwa mi kinantin dito balay. Nagamamuan nyo itinobiam, Dani. Katrabaho, mama. Anya? Napintas ka na singpat ni Myra, mama. Wan? Napintas. Ngambalo matlakas kan ka. Kan tirigat na. At damat maysa nga anak na. Awan makita kadakas iti dayta, mama. Adda. Apay, di mo mapanunot anak ko. Biagam ti saan mo matakap-kapin ano nga ubing. Mama, at may isang anak ko. At damot may isang anak ni Myra. Agpada kami lang iti sitwasyon. No makinobya ka, Jay Balasang, saan kat apadam a single parent. Narigat ti kasta. Oray ko ma, no awan anak na. At least, no balasang ti asawaam, maipamaysa na ti atensyon na ka, kan ti anak mo. Ni Myra ti ayatak, mama. Basta, jak kayat dayjay aparakan ka. Ulitak, Dani. Balasang ti asawaam, saan kat apadam matlabalo. Lasakit man para kanyak. Ngam na saysaya at siguro nung aswasan tanti amin itinagbaetan ta, Dani. Anya, apay aras damat ang di magbagan, Myra. Kunak man no ilaban ta ti ayan ayat ta. Kunak man no ay ayatan na. Ay ayatan ka. Ngam, jak mabalin nga idaldal ti bagik iti pamilyam. Saan naka-welcome iti pamilyam? No kasapulan nga agtaray ta. Aramiden ta. Tapnosan ta lang agsina. Ay ayatan ka, Myra. Ay ayatan ka, mat. Ngam di na kaya tiinang parakan ka. Awan ti maramidan di ba? Siyak ti masaknan iti daytoy. Saan nga iso? Basta awan ti sumuko iti ayan ayata. Pangasim. Anya ka din tayo tagararamidam, Nilda. Saan nga ubing ni Dani? Tapno inaknak mamkid din. Ay, basta. Jak kayat apada na matlabalo ti asawaan na. Uray ko man, no awan anak na. Uray mo't ni Dani. At amat may isang anak na. At least ni Dani, talalaki. Ngam ni Myra ngay, babae. Oy, anya kumamatida kasi ti daytangay. Basta man, Jack. Ha? Ni Cecil ti kayat kong asawaan na. No talaga kayat na ni Cecil. O di pala kumain na rin na. Ang mawan sa matirik na nakan kuha na. Tadi na matpulos inarem. Tamabain. Anya tamom. Ang mga nuday jay amayra tinagarom iti anak ta. Anya? Iso kasaritak to ni Cecil. Naimbag day jay tabalasang. Kan anak ti amigak day jay. Kaalaak ti na. Balasang ti asawaan ni Dani. Saan kat analasang. Out of town kami kini papam, iho. Iso mabati ka dito'y balay. Kahit ti anak ko, mama. Ibati o ka di? Ikuyog me, tadamat nga ron trabaho. Manungal daw yun iti papanan nyo, mama. Duawan no talungal daw siguro, iho. Okay, mama. Oh, saan ako nasumurot, Nilda? Ay, sumurot ka. Sino te agmaneho iti kotse ngay no di ka umay?Ag-commute ka lang na. Ibati mo ti apo ko tasyak ti mga wawya. Ay, saan? Kailiw ko ti apukok no jak makita iti sumagmamanungal daw. Basta sumurot ka, tasika ti agmaneho. Rabina, i-shutdown mo ti computer ko. Pamaturog ako. Rabin, ang madapay la umay. Kasi talay tayo. Dapat kita na. Asino day ta? Siya, Dani. Ha? Boses ni Cecil. Apay nga ta. Umaya ka man, Dani.
Cecil, nabartag ka. Saan? Nakalumak lang. Abay, anyat masapul mo. Adalay ba nga? Importante ang banang. Si, sumura ka nga, Rod. Dani, madurog ako dito Ha? Diyan kayo tagang, hindi dyan balay. Di nakarakupan. Ibatan na. Dani, hindi pa ilang agayatakan ka. Hindi ka manala mauna yan, ngagpud no kanya. Iso ngayon turat kanya po no. Ay, ayatan ka, Dani. Aniya. Ayatan ka ko na. Anya ngayon matasumbat mo iti dayta. Lading itak. Gamadan ka ayan ayat ko, Cecil. Basta ayatan ka, Dani. Sagot ko ti amin ko ka. Kas pamanak na itikinapod mo ka. I love you so much, Dani. Cecil. Good morning, honey. Nailawan tan. Sigurado nga inton umay abulan. Masiguga ko. Anya? Masapol nga ikasarnak, Dani. Oo, asawa ka man Saan apasig asan na ay ti isong sumbat mo kanya? Nakabaso laki din, Nobiak. Awan tinagpasulam. Tasaan mo nga asawa day dyan? Ah, Malaksit no asawam tayo. Ngam nobi ang pailangan. kasano nga tada ito yan? Dani, di mo ko naan adinak ay ayatan. Laglagi pa. Saan laanam na minsan ti panangibalikas mo kanyak iti I love you, iti rabi. Ah, Namin adu-adaras ti panangibagam iti I love you kanya. Nakarecord day dyan. Kaya't mo, kay pangagkakan ka? Anya? Naka-record? Wan. Dengam, tabilangam no namin ano nga imbalikas mo ti I love you. Ay, sana na. Di mo ipangag. I-delete mo kit din. Ay, sana mabalin. Jak i-delete, tapamanak-nak ko day dyan. At talaga nga ay ayatan na, Dani. Makamunitan. Basta agtaraytan, Myra. Saan? Ikasar mo day siya, babae. Tandan na pasama kiti nagbautan niyo. Jak ay ayatan day jay. Sinulisog na klaan. No talaga napudno ka kanya. Saan ka basta pasulisog iti day siya, babae? Myra, sorry. Pakawanan na ko nga. Nalaka ti mangibagay ti sorry. Ngam narigat ti mga klon iti naramid mo, Dani. Nagsakit tunay para kanya. Sikat ay ayatan. Agsinatan. Anda na pasama kiti nagbaltan nyo iti dayja, babae. Sigurado adi na kansar dengan dayjay. Nang runan nagsikukan. Myra, sikat ay ayatan. Waswasan tanti amin kadata kunakmat. Agpagpakaasyak. Agparinto mo nga iti sangwa na, Myra. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Jak ka ba ilan ti may adayukan ka. Sikat ay ayatan. Lading itak. Ngamday to'y langan ti amo ka pang ruspusan. Tap naguli magmatan ti panunod ko. Ipamay samlangan ti atensyon mo iti dayja, babae. Agsinatan. Ay ayatan ka, Myra. Di na kumamot pa sakit na nakastoy. Siyak ti rumbang amang ibagay ti kasta. Ta siyak ti pinasakitam. Narukup kagayam. Isungag sinatalangan. Myra. Papanam nga ruden, iho. Iti balay ti gayam ko, papa. Kasanon ti trabaho. Pumanaw ako rin yung manyabang babayak. Sumapulak iti sabali pagtrabaho. Tadyak kabailan ang masaksakitan tunggal makitkitak ni Myra. Iho. Basol ko, papa. Tanagpasulisugak. Ket kasanon ni Cecil, anak. Kasanon no agsikop. Bastawan pa ilatiam mo kay sungbat ita, papa. Agpakniyak may lain. Tap na makapanunutak ka na yung bag. Makitam ti bunga ti aramid mo, Nilda.
Aramid ko manan nga. Di ka gintidi amo. Amo, nga nagtulagan nyo na itang abanag ka ni Cecil. Anya ko matidakas iti da ita. Uwan, nagbaligi kayo iti plano yun. Ngam kitaan ti bunga ti aramid nyo adwa. Pimanaw lakad nga rudan dyan ang Agsublim tumot lang, day chay. kasano ama sigurado, Breta. Basta, agsublim tumot lang. Nang runa no agsikugan ni Cecil. Ah, Pag naadakon ni Cecil dito'y balay, imposible asan ama konsensya yay anak ta no agsikugan ni Cecil. Agsublin tumot lang, day chay, kat pakasarandan ni Cecil. hello, Mama. Agawid kan dito'y balay, masikugan ni Cecil. Anya? Agawid kan Dani, pangasim. Masik ako makin ni Cecil. Agur-uray dito'y balay. Lading itag, Mama. Diyak agawid. Suportarak ti ipas ngayon to. Basta diyak kaya ti agawid. Tasaan ko nga ayatin dita babae. Masikugan ni Cecil. Pakasaram, anak ko. Basta diyak kayat. Itian niya aga po nga ikasar ko. Katyak mat ay ayatan, Mama. Imposible nga awan reknam kan kuana kat adda na pasamak itinagbatan nyo. Sinulisog naklang, Mama. Ulitek. Diyak pagtali ko na ante responsibilidad ko itiputot ko kan kuana, Mama. Ngam diyak mabalin nga ikalaysa. Tasaan ko nga ay ayatan. Naipas na konti anak ta. Ngam talaga ka di adinak maayat, Dani. Lading itag. Diyak mapilit ibagig, Cecil. Tila ang anak ko ti makagapo. Doa pa nga umyanak nito. Nagrigat gayam ti aguray iti awan. Iso asige. Diyak mabalin nga ipilit ti bagi. Pumanaw kaming iti anak ta dito balayo. Agsubli kan dito eh. Ah, Di kagdanag. Diyak ipaidam ti anak ta. Nawaya ka na tamang sarong karakan kwa na. Ha? Dani? Wen, siya nga rod. Sinapsapol ka. Di na kalipastrakan. Ay, saanan? Dito yan ayan tiri daw ti pagsaritaan ka. Ah, Apay nga da ka. Ang mga numaamuan ti asawa mga da ka dito eh. saan ko nga asawa na ijay? Timanaw ni Jibalay. Please, Myra. Urnusan to ko man kaming kadata. Tawanan ti lapet. Pimanawan da ijay, Cecil. Lading itak, Dani. Ngam, adan asawak. Kat masikugak pa yan. Agduan abulan. Anya? Umadanin ti pa nagkasarmi. Kat mo kayat mo ti dumaray. Umay kanto. Welcome ka amang saksi iti pa nagkasarmin iti nobyok. Anya? Dani, iho. Gusto ko man na ito. Nabartakan. Itay ka pa'y lang akin inuman at... Abay ngayon sukat na ti babae nga ayatag, Mama. Abay! Iho. Panag ko na. Saan na ka nga ay-ayatan ni Mayra? Iso anak ki asawa iti sa bali. Ay, ayun, tenang ni Myra, Mama. Isuti, kaya ko may kasar. Ay, ayatag ni Myra. Ngam, abay ang astoy, tinagtungtung palan ni. Abay! Rabin, ngamawan pa'y lahat dyan. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Oh, jakam mo. Ngam amang ano na bartak mananday chay no sumangpat. Di naman inosartilugan na arimwar. Amuklatan amapan agbartak day chay. Basta di na inaramat tilukan na. Anyan. At kanayo nagtipa nagbarbartag na. Sana sisigod nga kita. Nga manipod na paay ka ni Myra. Nagbalinan na kasdyan. Ay, Kasangdiag ko, intad mo akalat, amak. at tanti anak ta.
Tagustuhan pa yan. Naray no. Kaasimot ti anak ta. Agsangit manahan. Ala, intasabtan ni Dani. Dani, iho. Itatanamunawan ka. Agsarita ta ko ba, anak ko? Mama. Saan ka asigot akasta? Awan Apolos Bishop, idi. Ngam ita, dandan ni inaldaw mo tan ngagpartag ka. Pasensya kayo, Mama. Panagrik na ngamin. Nagkaslawanan ti Sir ni tiniyag ko. Amok agapukin ni Mayra ti pagkaskas taam, anak ko. Isa apakawanan na ko ba? Dakkel ti basol ko gapu iti inarawit ko. Tinadaal ko ti relasyon nyo iti sigod, Anopiam. No sana gapu kanya. Nalapit da kayo tinagkatuluyan. Kat nalapit, saan ka akastay ta? Naragsak ka kumaiti sidong tinupiam. No da kayo tinagkatuluyan. Mama. Pakawanan na kanak ko. No amok lakas to'y tibong ati amin. Jakla ko man inaramid ti kastay. Impamuspusak ti amin. Tapno agsina kayo itinopyang. Nagbaligi aak. Ngamjak ni namnama asikamot gayam ti agbalin akaasi. Gapo iti aramid ko. Isa apakawanan na ko, mahiho. Wala. Lipatan yung dahi, Mama. Ikarigatak ti maglipat. Pilitak nga iwaksi ti panunot ko ti sigod ano biyak. Tanamiris ko. Asya po talagang balin ang nakakaasi. No sa anak nga ag-move on. Lipatan tayong tinapalabas, Mama. Mga barwanan tayo. Mama, ada kadua kasi mang puwet. Ni Aileen. Aileen, iso ni Mama. Naimbag nga oras yun, Nana. Agmano ak. Ang kasya nakatitios balasang ko. Ala, sumra kayo. Iti unag ti pagsasalitaan tayo. No kasta, ikasarmon tinopia, miho. Huwan, Mama. Nasingpot ni Aileen. Kinana ka mabalasang. Waniho. Di mon ibinsa-binsa nga ibaga tinapintas agalad tinopiam. Tanadlaw kumatday takan ko na. Kan may sa, awanan ti rumba nga pagtanagam anak ko. Nasaan ako na makibiyang iti dayta. No asino ti kayat mo nga asawaan, adakan ka dayta. Saan ako na makibiyang. Saanan asyak ti agpili iti agbalin nga asawa manak ko. Kat ulitag ti agkitaw iti pambakawan. Gapo iti inaramid ko iti kalabas. Mama, lipatan yung tinapalabas. Ngamin, naaklon kunti amin. Talaga siguro, asalada kami ka ni Mayra tinaykari para iti tunggal may sa, Mama. Uhan, iho. Talaga siguro ani Aileen ti intad ti Diyos aparakat ka. Iso sige. Tulagan tayo nga rudan ti panagkalay sayo, anak ko. Bueno, gagayam, di tanti nagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yu Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagnina kadatayo amin. Biyag, ti tao. Nya matanti kasto ya panagbiag. Ha? Apa yan? Maglakay. Anyat pagpupudutam asin mangkoy. Adda ka di ka apam? Awan! Kasano dahi po yan? Apay aya. Naikatak iti trabahok. Anya? Ay, day tanti ka na yun ko nga ibagakan ka, Raymond. Pimod nun ti pagdandanagak. Basol mo taka na yun ti panaglangan mo. Sano sumrag ka, naladaw ka. Taka sano, kanayon ka amahang over. Anya ka matam?
Imbes nga andingayan nak, tapno lumag-an tirik nak. Ang kasta ka met. Raymart. Anyak at talaga itibiyag mo. Asawa wano ka aruwam lang. Raymart, lakay. Gagangay iti may isang asawa akas kanyak timang sermon kan ka. Tapod no mo Masan! Rumuwarak mo't lang. Papanamanan. Ay na pare, isatam lang dito. Uwan pare, dito lang mo tiyamok a solusyon iti problema kay. Ara. Una pare, ura niya klase iti problema, may isa ti solusyon na. Arak only. Uwan pare, iso nga agyaman tayo iti nakadiscover iti arak. Tanawan ti arak. Ay sus, awanin na ti ragragsak. Ken kang runan ti amin pare. No at arak, adamat solusyon. Kunik ka dita pare. Wen, mala. Agsyat takit di. Masakit ti ulo ka. Kasano adi agsakit? Kat parbangunan idi simmangpat ka. Kan kasta unay abartag mo. Kastaya? Intulod na kaya kumpanin. Apay, di mon malagip. Saan? Raymart, kaano aya ang maikat motivasyong iti araw? Karering ko. Pangasin ta di naksermonan. Nasakit ti ulo. Sermon nga at dalaok na nga ayat daytoy ar-aramid. Panangisakit ko kan kakas asawa, Raymart. Jack kayat nga dadakas amapasamot kan ka. Iso amabalin ka di. Sarda nga mon ti panagin inom mo. Agpakpakaasi lakay. Nelly, di naklaka di maawatan amumat aday ito lang tiyam asolusyon lagi di tumutundang aparikot ko iti biyag. Raymart, saan nga arak ti solusyon iti problema? Iso, malagaan ang tiriknak no nabartakak. Malipatak pa iti problema. Wan, ngam temporary lang data. Tano na po kawan ti espiritu ti arak iti bagim. Agsubli iti normal ti panunot mo. Kat malagip mulat ka ti parikot mo. Iso nga ron ano mabalin kat diretsok ti uminom iti arak. Tapno diretso mo't ang malipatak ti problema. Kas iti kanayon nga ibagadanan ang kantatangkan ka. Ni Apo Diyos laang ti solusyon dagita ang problema. Inaramid kong dayta. Iti madadadal dagiti mulak. Nagkarkararagak. Ngamamunlat ta. Napistilat ta dagiti mulak. Idi na ikatak iti trabaho. Nagkarkararagak. Asapay la kumata maasyan damot laang kanyak. Kahit alaandak mo't laang. Ngamaman. Iso nga awan sirpi na dagita nga ibagbagam, Nelly. Pakawanan na kakumati Diyos iti kasta nga ibagbagam, Raymart. Ni Apo Diyos ti konkontraam iti kasta nga ibagbagam. Ibagbagak latipod no. Jack kaya ti agin sa santaw. Ta si aaklunak mo't asa anak mo't anasantuan. Oh. Agrubat ka ta inta makimis. Masadutak. Mapan ka asiksi ka. Maturugak. Maturukan to numalpas ti misa. Dinak man pilitin ta amangan no makaturugak iti simbahan ni. Ikan, tay turog ko. Nasakit ti ulo. Kahit napanan ni Rimat ngay. Napan nag-apply iti trabaho na, tatang. Anya man na trabaho, tinaplayan na. Padasan na kano ti agpasada iti jeep. Ay, makin jeep ngay. Jay may sa akong pare na, tatang. Mayata. Eh, sayang ti sigod at trabaho na. Nagbintas ti kumpanya nastrakan na. Ay, sinayang na. Wan nga rod Kapumot la iti aramid na, tatang. Ay, unay lakit na jataon. Saan mo't asigod na manginaw? Manipod edin ay barkada. Isumot ta tinangrugyan na ngagbarbardag. Wan nga rod. Iso nga iso ti pinilik anak asawaan. Tawan mo't bisyo na idibaro. Ngam ita, nakasursuron nga agbisyo. Bayam, tumulong kami kaninanang nyo amang bagbagaken kwa na nilay. Agyaman nagtatang, tano kas jay abagbagaak, agpudot la dagos. Kanayon na nga ibaga, nga agyaman ak kanutaarak laang tibisyo na. Banag apagsangsang itak akan ayon, tano bagbagaak, balasubas ti sungbat na kanyak. Ay, Adun tinagbaliwan ti asawa, tata. Ayala bayam ta kasaritak tumanay balasang ka. Adda ka si ti Diyos. Patsek adi na itulok ang maigumo ni Raymart iti bisyaw. Di ka lagbay naman te. Ibagbagada si katimang isungsungsong ni Raymart na bartag. Bibiyang ko kuma. Apay,
Di mo amuha si katisarsaritaan na gititat tao? Ay, awan bibiyang ko. Sa anak nga apektado. Ta saan matapod no dayta? Oh. Anya sana pud no? Sikatin ang isungsong ka ni Raymart nga agbartag. Manipod ka no idin nagkuykuyog kayo, nagbalin ka no na mamartag di kumparem. Iso timang isungsungsong kanyak. Anya? Kapuan. Iso timang isungsungsong kanyak. Palso dayta damag. Unay matan. Kano iso ti kanayo na mga wawis kanya kamapanag siya. Wan ata nakasursuro kat nga rudan. Insurom nga agbisyo. Tala ka man. Matibab ka na. Narabitab ko nga asawa. Si kalat na putak nga asawa kasta. Naglawat. Wan, tamapaisuan ka ngamin. Unay kamatan. Nagbabawi ka ng asawa ka. Na, si kapay tagdaganas namang ibagay tikas na kanya. Nakarkarupay kanya ka. Agbabawi ka na kay asawa iti nabisyo akaskan ka. Pumanaw ka na, nukas na, tikayat mo. Ha! Sikatin nang ibagay ti kasta, ha? Ha! Ti ko nam, jak maaramid ti pumanaw. Wan! Pumanawak ta na umakon. Nabannog akon nga ungat iti dayto nga impyerno. Mabiyag ko ti bagik nga urawan ka. Tanda mo trabaho. Sawo ka laso. Aramay ti mo, tap na malpasan. Ay. Oh, apay manan. Kasangsangpot mo pa'y lakang ngam nagunagan ti sanlaay mo. Ay, problema. Problema ti? Ada na ka din nung parko taksi bakit. Dakkel ti dadahal ti lugan. Anya, akin basol nga eh. Siyak nga rod. Kat, ada ka din nadangran. Awan mat kit ni. Iso na lang, ta makagastusak. Sabay awang kwartak. Ala, iremedyo ta ti magastos, Raymart. Mano ayala ka eh. Problema talaga ti gasto eh. Apay nga agsasaro no ti problema adumdumtang iti biyak ko. Apay adinak panawan dagita a problema. Ala, di mon panunutan dayta. Ay nakasano adyak panunutan kat makagastusak. Siyak ti manggastos iti pan nakatarimaan ti nadadahil alugan. Mairemedyo ti kwarta ko nakmet. Wen, may remedyo. Agam ti damdamagag. Apay akanayon adumtang ti parikot iti biyak ko. Apay nga ta? Gaputad da kurang iti biyak mo lakay. Kurang manan nga. Ni Apo Diyos. Di ka pa'y ngamin makimisa. Kundi kan samot agkarkarawan. Warak man. Kastamlat na kanayon. Tunggal da ka matek ti may papankin ni Apo Diyos. Yaw awan mo ti saritaan. Basta rumwarak tada papanak. Papanam manen. Inak iliw-liwag ti parikot ko kasla bumtak ti hulok iti kapapanunot. Ismo inak man iliw-liwag da ito parikot ko. Pat siya mo di asawam. Arak ti kabilga na solusyon iti parikot pare. Huwag nga rod na. Oray siya, jackpot yan ni bagat ko. At wala amin nga ibagpagana. Naimbag pa ikot nga agpaiso ti arak makasulbar. Kasi ta, naragsa ka. Awan parikot ko ita, tamadama ti shot ta. Wan! Nagraragsak na ikit ya. Huwag mo tagpat-pat nagta dito inom ta kami na sweltok. Amangan mo agungat ni bagat mo. Awanan pare, timakyasin yung tigre nga asawa. Nagsina kami na. Iso, I'm free. Anya? Apa nga? May tawan asawa na. Tawan mang sir-sir nun. Kan, mga apakan ka pare. Iso, syakti ka. Tuladin akon. Sinamot na ni bagat mo. Tapno, awanan ti sakit ti ulom. At time kiti tagbarta ka. Tapno, matay iti konsumisyon. Panawan na kan. Jak marami na ita, Pards. Uray, kaskasa, no? Ayatak ni bagat ko. Jak kabailan ti maisina kan kuha na. Ano saklatan? Ti kinalawat na no daduma. Kahit awan trabaho, Raymart. Awan pa itananan. Madama pa iti repair ti lugan nga man maneho. Sa inal daw ka mapanagbartag. Imbisa sumapol ka iti pag-sideline nam. Jak maipamaysa. Tanasakit ti ulok ngagpampanunot nanang. Malasak samat anay pasngay. Tapay nga agsasaro no ti parikot ko adumdumtang. Kaya't ko ti makailiw-liwag. Kaya't arak lang ti amok makatulong kanyak nanang. Ay nakalukwan day ta pa nagras-rason. Solusyon ay dayta. Manayunan kit di ti parikot mo ay di kasta nga raramidam. Ta syempre madadaal ti salon at mau. Kadagiti amin a problema dumtang iti biyag tayo may salaang ti solusyon dayta. Ni Apo Diyos laang. Agkararag ka anak ko.
kan pagbabawyam dagiti mading aramid mo. Sa kantuag dayaw kan kuana. Kita no pumanaw dagita parikot. Amo anak ko, paset ti panang subok ti Diyos kada tayo da itaparikot. No kasano ti kinatibker mo amang sarangat kadagita. Iso di kag paatiw iti problemam. Kan may sabasit la parikot da itangam padpadak kalamat anak ko. Nanang. Agpanunod ka kuma. Ulitak di mo dadaulan ti salon at mo gapulang iti arak. Pare, sumurot ka? Ha? Sa dino pare amante? Iya lugar na bayaw ko. Pista da ngamin. Hinta mo't ag-relax sige pare. Kaya't ko reta. Sigurado man nga rodon at isyat ijay. Agad mo na. Isang magsagana ka tamapantan bigat. Sakti makam mo. Iso di mo pakadanagan ti kwarta pare. Di ka mapan. Apay aya aparitan nak amapan ket ilibre dakmet. Sa anak nga gastos. Uray pay. Basta di ka mapan. Sigurado aday tantuman agbartek ti aramidan nyo ijayon. Agsubli kami mutla dagos bakit. Basta di ka mapan. Makaamu ka no dinakdenggan. Pumanawak laengan no kasta ka, Raymart. Anya? Kayat mo ngagsinata? Ala, saan? Awan pa'y ganas matikas to'y. Si kalatan ti matungtungpal. Uray agang pa kami. Basta saan ka sumurot kadagigay pada na nga Raymart, naamam ka din ti damag. Damag nga? Ni pare amante. Na disgrasya ti taksi aman manehon na. Nabartek ka no anag maneho. At da iya ospital ita. Anya? Ay, sige. Mapanak na di ospital bakit? Anya gaan nga ospital ti ayan na? Agyaman at ta sinurungkaran na manay. Naim pagkapay ta sinarungkaran na. Gamdyasawa ka. Talagang awanan. Di nak malagi po pare. Pare. Apay akas tamat din tilangam. Awanan. Pinutid tandag itito sakak pare. Pare. Awanan. Inutil akong pare. Nasaysayan lang ko mananatayat. Gambiti kasto yung nagbanagat. Diyak maglunti kasto yung nagtungpalag pare. Ala, di ka mapukawan itinamnama pare. Patip karam ti pakinakam mo. Kabalam na ita. Ada kami lang dito eh. Tumulong kami kan ka pare. Saan na ka baybayan? Aginggat ka baylak. Dili asawak. Raymart lakay. Apay akas talang unay ti panangarakop mo kanyak. Apayan. Agyaman na kiti kanayon na panang bagbagam kanyak bakat. Gusto ka. Awan ti it din tinalabas ang panaginom iti arak. Ken saan a solusyon ti parikot dayta. Naayat unay ti Diyos. Tawan ti daka sa napasama kanyak. Nailisyak iti mabalin na pakaisagbakak bakit. Mapanunot mo itan lakay. Di mon urayan nga dadakas ang mapasamakan ka sa kanto makapanunot. Ay, agyaman nak. Nagbungan ti kanayon nga ikarkararag ko iti Diyos. Pakawanan nak. No kanayon ka nga apain. Gapo iti panagab-aburidok. Sorry bakit? Tinasayat. Inta makimisa intong bigat. O sige, lakay. No natibkar ka amang sarangat kadagiti panubo kadumteng iti biyag mo. Awan ti rumbeng a pagdanagam. Tadda ni Apo Diyos amang bayabay kan ka. Bueno gagayem ditan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Tita. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag. Tita. Nuada ka sa pulan, timay sa tao, nagsaya at unay kan ka. Ngam no makita da ang awanan ka, ikuspilda ka,
nga ultimo mismo akabagyam wenno kadaraam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agbayad akmanan iti tuition fee, Lola. Sige, Alden apo. Apag isaw, mairwar kuntay pensyon ko nubigan. Kuyugan naktawan. Lola. Lola. Anong san nakapagadalan, ha? Tano makalpasak. Kat makasapulak iti trabaho. Di kay ito baybayan. Ay na, apo. Pagrabang timang paadalkan ka. Taapo ko kak nga raw. Ay, naing baglakit din tada kayo, Lola. Kaya nakasingsingpot kayo. Noawan kayo. Jack amun mo niya tinagtungtong palang tibiyag ko ita. Apo. Talaga siguro nga awanin patag ko iti inak, Lola. Umadanin ti pa naggraduar ko iti kolehiyo. Ngim di nak pa'y malagip asarong karan. Ala, paspasin siya ang latan jay inam, apo. Tama kumikom siguro ang mga asikasaw kadagiti anak na. Okay lang. Tada kayo, Lola. Da kayo tinakarik na iti pamating ti putput no nga ina. Wen, apo. Ipatpatag ka nga minunay. Sika, tigamang ko, Alden. Ipatpatag kayo mo't, Lola. Kat agyaman ak iti day ta pamatag. Kwartayo man nanang, nagpensyon kayo, saan? Uwan anak. Nagbayad ngamin ni Alden iti tuition na. Alaang pailaang tuy duagasaw. Una yan, tuition manan. Di talatan ti papapanan ti pensyon nyo, nanang. Di kay pa'y makaipurwakan kadagiti akpo kuyo kanya. Pasensya ka, Naida. Naimbag tula numakalpas ni Alden iti panagadal na. Adakit di paborito yung apo ko, ah. Ni Alden laangan ti apo ko yo. Tatunggal agdawat hakiti kwartayo, eh. Tadalaangan ti yawat yung kanya. Ay da, may sala a semestre ti urayan. Makalpas dun di ka anakam iti panagadal na. Bayam anak ko, numakaturpos ni Alden. Nayunak taon ti itad ko kan ka. Kaanon tupay ngay? Kasta kayo kay Dia? Ada paborito yung ikan iti kwarta. Basit lang nga anusan, anak. Kaasimot nga hindi ka anakam. Pinanawan lang arudan ti kapsat mo. Sa di pa'y makaturpos iti panagadal na. Anya laangan nga iti agbalin ang masakbayan na. May samot na kapsat ko. Kasla nang ibati iti uken, iti namayan na iti anak na. Irresponsable nga ina. Papanam, apo. Lola, inak ko masarong karandananang kandag iti kakabsat ko. Ha? Sige. Total, awan klasem ita. Sige, mapan ka, apok. Tamok akailiw muntinam. Umyan ka kadi ijay. Uwan siguro, Lola. Iso na lang tawan kaduaya dito balay. Uno, sumurot kayo. Hintay adwa iti balay danana. Saanan apo. Si kalatan ti bapan. Amangan numakangagak manen iti agkakasakit asarita. Manipod iti maikadwa nga asawa ti inam. Jak kursunada ti ugali da ijay alalakay. Iso si kalatan ti mapan apo. Agbati akon. Naimbag nga oras yun, nanan. Ni, apay nga da ka, Alden. No kwarta ti ka sa pulam, awan kwarta ka na ko. Amumot ng upat dagiti addim nga agad-adal. Sa anak nga may agdawat iti kwarta, nanan. Umay kayo lasarong karan. Kailiw kayo nga minin na makita, kandag iti kakabsat ko. Alang nga rod, sumrakan. Ngamne, di kag sadot-sadot dito'y balay, ha? Tagungot ti asawa. Di na kayat ti senyorito. Nanang. Aw-awir man nga rod ti basit nga adim taglabaak. Naurnong ngaminan ti murang me. Malaman, Alden. Apay, di ka pala gawin. Ha? Imbagak kanina nga umianak dito balayo, tata. Ket pagturugam dito ingay. Awan bakante asilid dito balay, Alden. Ha?
Oray ti salas ti pagturog ako na. Ay. Di mo pagigdaan dyan, Sufata. Kabarbaro tayo dyan. Agi-aplagak langan iti datar, tata. Ay agawit kakit din. Masikuranak no da sa bali at tao makitkitak dito balay. Sa anak akomportable. Uray ta nakasanita mong tinam. Ken nakabanding mo nagiti anak ko. Iso mabalin mo ti agawit. Sige nga, Rod. Tata. Nay, nagawid kamot ako. Kunak man no kunam nga umyan ka ijay balay dananang mo. Kwa, nagbabawi ak, Lola. Amangan ngamin mo sa anak ang makaturog ijay. Anya, mala, sumrag ka nga rudan. Ay, kunak ano kunam ang maturog ka ijay. Tailiwam pa'y dagiti kakabsat mo. Inton maminsan ton, Lola. Mala, aginana ka nga rudan. Tay nakagluto iti pangrabyan tawan. Pakawanan na kumapo. Nainulbudak ni Lolak. Diyak ngamin kaya't amasyan kanyak. Tamangan magsakit ti barokong na. Bakatan ni Lolak. Iswa na mabalin. Diyak kumakayat amairaman nga agliday. May papan iti sitwasyon ko ita nga apo ko na. Ayan ni Nanang Alden. Aday di kwarto, ante. Apay nga da ka dito balay. Awan klase maya. Inton aldaw ti klase, ante. Oh, awan gayam klase. Nga mapay nga da ka lang dito balay. Imbes sa mapan ka kumamatag sapulik ti pagkwartaam. Tapno da pangalami ti kwartam nga ramatam iti pagadalan nyo. Aglabak pa'y ngamin kadagiti murong may kanilola, ante. Ay na Alden, kurang kay ti diskarte. Nung nasapa ka kumanagring, di nakalabakan, kat nakasapul kamutan iti pakitang danam. Ado ti mabalin na pakitang danan dita, di kalamasyan ka ni Nanang. Namnamaamlatan ti pensyon na, si kalatan ti papanan ti pensyon ni Nanang me? Sana bali, ante. Tainton makagraduarat. Agsubalit akto ko ni Lola. Diyak to baybayan. Ikuyog ko ni Nanang ijabalay, tamay stress lang, no si katikadwana. Ibusang mati kwartana. Ay, saan? Diyak kaya tapanawan to'y daan abalay tayaw, anak ko. Kanuray daan, tanapintas pa ilaan. Nanang, may mayat ijay bala apag naudan nyo, tamasi kaso kayo ang naimbag ijay. Sana kas ditoy. Kanayon nga awan ni Alden, kanibusan na ti kwartayo. Agad-adal di ka, anakam. Siyakmat na ti mabalin na makatulong kan ko na. Dagiti apo ko yung kanya ngay, awan pakibiyangan nyo. Di yung idatulunganan. Awan mo't anak mo nga agad-adal iti kolehiyo, anak ko. Tapasig damot amin abulak bowl. Jay lamapan agbarbar tektar aramidan da. Kapilitan na kasjat aramidan da at di yung mat ngamin idapagan ano. Di yung idatulungan. At da paborito yung apo ko. Isong agreb-rebeldedan. Anya? Uray jay labasit nga po ko yun at itulungan nyo. Barang isundo ti makaeskwela. Ala, tubulong akto inton agkolehiyon. Apag isunto no makalpasan ni Alden iti panagadal na. Kaanon tupay ngay. Alaki din, mapantayon iti balay. Tay jayan ti pagnaudan nyo. Pag sidaan da ka iti naima si Jay. Kandi kay to agtrabaho. Tasyak daglabay ti kawusyo, Nanang. Saan nga road? Lading itag. Namjak mapatganday taakid daw mo, anak ko. Hello, Ani. Kabagis. Nakaawag ka man? Wana, tay palagip ko ti pagrabbangam ka ni Alden nga anak mo, Manang. Apay talaga linipat mo dyan anak mo. Di mo sustentuan, Manang. Ay naading ko ang mumat nga upat dagiti anak mi kini Robert. Kaputag pension ni Nanang, ipabaklay mo mataminan kan kuha natin magastos para iti anak mo. Ay, madi-mati kasta ha. Tani, saan matlamay may sa apo ko ni Nanang? Adamot apo ko na kanya. Di na pa itan mapurwa ka ni ti pensyon na. Tani Alden latan ti may ranranod. Sige tani, adape aramidak. Baliwan tanto tagsarita. Bye. Rupat kwarta mat da di akabsat ko. Naapal ungay. Adto tinayan ti suldok, bakit? Ingkanto ikatangan na kita anak tayo tibado da. Sapatos, kanda dumapay, ha? Wan lang ay. Angam na
Para lang kadagiti anak ta dita kwarta. Di mo ilak aman dya anak mo iti kinabalasa, ha? Wan, sana bale, taada ni nanang amang mangtad iti kwartana. Una, rumbang la ni nanang mo timang suporta iti anak mo. Takasla ampun nanday jay. Dagiti lang anak ta, timang ibukbo kami iti atensyon mo. Wan, Robert. Lakay, imawag ni nanang. Agradwar ka nun ni Alden inton bigat. Dumaray tayo ka di. Makagraduar gaya man? Wan, lakay. Ngamjak impasigurado ang makadaray tayo wano saan. Tasi kati ag desisyon no mapantayo wano saan. Ay kahit mapantayo Ang mga nusikan tumot lang tiag gastos iti pagsasangwan tayo. Pwede uray saan ito kasta. Kunamot ni nanang nga isunto ka no ti makaamoy ti handa. Sige nga Rod. Mapantayo. Awan ni pagpagada. Anang, nialis ti mangi marcha ka ni Alden inton graduation na. Tama nga numarigatan kayo magna. Ha? Kenrumbang laan ni alis ti mangi marcha ta isuti na. Ay, katwan lata, Robert. Ay, nasaya at mata makalpasan iti panagadal na. Tapno makatulong mat kadag iti kakabsat na. No kasta, ni nanang manan tinaggastos iti pagsasangwan tayo ita, manang? Katwan anyapay ngay. Naimbag kin ni nanang tawan paggastusan nan. Ngam siyak ngay, amumat nga upat ti anak mi kin ni bayaw mo. Nakiasawa ka pa'y lang amin. Nanayunan lang ti paggastusam. Ang amala, sana bale. Tamaudi siguro na paggastusan ni nanang daytoy. Na nakaturpos mo ni Alden. Ay na, nakagraduar kan ka anak kan. Ay na, naimbag ka pa. Ay naka-eskwela ka. Ang dagiti kakasinsin mo, Jay lagbalbalog tararamidon da. Isa kablaawan ka kaanakan. Nagyaman na kandi. Alden, agsarita taman ba raw? Mabalin ka di ipag. Panawan na kami pwede ito ka ni Alden. Sige. Ay, basta di ka mangliplipat, Alden, kanakan. Alden, itata nakagraduar kan. Sigurado ang makastrek kanton iti trabaho iti mabit. Ay, di kanto ko mamangliplipat Naglagipam. Pat, nagiti nakapsat mo anas ka na tulungam. Sikati inauna, iso apagrebengam timang tulong kadakwada. Agtaykak pa iti board exam. Wan, mabitla daytan. Nay, kahit ko lang nga ipalagipkan ka, Alden. Asakbay at tumulong ka iti sa bali at tao. Unam ti pamilya. Da kami adadakkel mo. Ken, nagiti kakabsat mo. Tano awan ti ina. Awan ka man ito'y lubong. Dayta, tilaglagi pa makanayon, ha? Alis, bakit? Sumapul ka mo tan iti panggada. Kasanon ti basit nga anak tanog trabaho Asino ti mga awir? Ipan mo pa ilaijayan ni nanang. Katak kami iti trabaho. Pinadakasdak iti busme. Anya, kasano apang madakas ti naramid na? Impulong dak akabit ko kano ti kadwami nga empleyado. Ngam awan mat kinapudno na ti pagpabasol da. Anya? Nasakit tinakam ko. Tawan kinapudno ti pagpabasol da kanya. Api ngay nga inikat da ka adagos. Di da pa'y nagdamag nga imunakan ka. Bye-bye amon. Kaya't adumakil ti pulo. Dua kami iti ibagpagada akabit ko ti inikat ti boss. Anya? Kasi magsapul ka iti trabaho. Tanay, ay stambay akon. Lola, manipod ita. Siya kung tiaggastos dito balay. Kayan manipod ita. Diyak kaya't ngagbannog kayo. Agina na kayo. Kayan agyaman ako na iti sakripisyo yo para kanyak nga po kayo. Ay na, unay lakit din. Ay ato'y apo nakasingsingpot ka. Una, nakasingsingpot kayo ng kanyak lola. Ay man, awan trabaho inton bigat. Iso arumor tayo, tayo relax. Ipasyar kayo man.
Alden, kaanakan. Damag ko nagsweldo ka kanon, Barok. Ha? Apay ka di, ante? Ay, kwa. Mangtad ka man mat ititulong mo kadag iti addim, Barok. Tani, awanan kami ita. Wala, ante. Anto iti limagasot. Ano sa nyo pala dayta, ha? Limlimagasot. Apay, manot sweldom iti pagtrabaho amaya. Di la mabalin anayon ang baraw. Uray anayam ko maa 2,000. Gumatangak ngamin iti bagas kan si daan me. Kan masapsapol minay di kusina. Ay, kwa, naibangkok mo't kami nanti kwarta, ante. Kaano aya mangirwar ka, Barok? Ha? Ay, tsaka mo, ante. Ala, inton mangirwar kanto. Ilak-aman da kamin tawan. Pangaasim kong makaanakan. Kunak tupay kat adito iti pakasarakak kan ka, Robert. Kapingata ka dito eh. Pumanaw kan. Pudno gayang nga da relasyon nyo iti sigod akatrabahwam. Pumanaw ka dito eh, kunak. Aglisi ka iti pagnak. Taikak iti pagnak man ti kabit mo. Amo na nga dan asawam, ngam tinutupan na kapay lang. Umanaw kan kunak, met. Di nakpagpungtutan ta mga noan niya pati maramid ko kan ka. Apay aramidam di kastoy kanya, Robert. Saan kan nga ay ayatan? Ni Rodora ay tante ay ayatan. Iso apong manaw kan. Di ka madanagan. Tano makasapulak iti trabaho. Mangtedak to iti sustento yan nako. Nanang, makipagnaad kami dito'y balayo. Ha? Ayan di asawam nga ay. Nagsina kami, nanang. Anya, pinanawan da kami. Simurotan iti babae na. Anya, ay nauna yan. Di nala pinanunutan dagiti anak yaw. Bala, agnaad kayon dito'y balay. Nagpensyon kayo, nanang? Wan, anay. Apay ay anak ka. Mangtod kay mamatiti kwartayo, tani. Awan isa ang min. Ani, ado kami akabalay ni nanang. Di mo kumadawatan ti kwarta na. Taupat dagiti anak ko. Ni, jak mat dawatan namin. Makibingayak lang mat. Kan may saawan ko man pakibiyangam iti pensyon ni nanang. Tani Alden tinapnapan ti pensyon na idagad adal pay lang tanak mo. Ibagam ngamin iji asawam. Ta sumapul iti trabaho na. Ta sino ka kumamang mandarita sa awak manang? Man nakibiyang kamat. Kat agpay sumat asadot di asawam. Ay na, husto daitan. Husto daitan, nanang. Auntie. Di ko kumamot pagkapaan ti pensyon ni Lola. Maasi kay kumamot kan kuana. Bakitin? Ngam obligaan nyo pa'y lamang tad iti kwartayo? Itatad dan trabaho, Alden. Bayadam tinagas-gastos ni nanang kan ka. Agsubad ka mo tayo iti utang mo na imbaga nakam. Isamang tad ka iti wartam. Awan maitad ko, auntie. Ngamin, ni Lola tinakaisang ratan ti sweldo. Ta isula ang tinagrigat. Uno nagsakripisyo. Tapno makalpasak iti panagadal ko. Kat, dagiti kakabsat mo ay anak ko. No da mabati as well, Dok. Wen, mangtedak takakabsat ko dagita. Patpatgak ina. Ngem ni Lola ti priority, nanang. Ngamin, iso tinakariknak iti pudno apam matag ti maysa nga ina. Iso ano, adama itid ko. Yamanin nyo. Ngem no awan. Pasensya kayo kuman, nanang. Auntie. Di mo iruruman, ti tao nga awanan, tama nga no'y suntugayam dasit kam, inton sika ti agkasapulan. Bueno kagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang, ti tao, musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyang, ti tao. Numaminsan, gapu iti pan nakakumikom tayo para iti masakbayan ti ipatpadag tayo a pamilya,
Malipatan tayo man di mismo hamasakbayan ti biyag tayo. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yun, Nana. Jakay, balasang ko si Kamat Gayam. Anyat lakom ita. Medyas kan boniti, Nana. Mayat Hindi pa nagtutudaw. Payong kan butas ti sor-sor-sor mo ngay laklakaw. Hanggang ita, medyas mat kan punitay. Wen, Nana. Tapa naglalamin manan ita. Talaga bilibak ka balasang kaw. Nalaing ka nga agpanunot iti ilakom. Amangan no inton summer, face towel kas kadapan nyo mati ilakom. Tapag punas itiling at no napudot. Ay, kat mabalinlat ta, Nana. Nala, mangpiliak man nga ron di talakom. Tanay kasapulak ti medyas kan punitay, tanalamin ita. Tatang, kaya't na kayo kano ang makasarita tinobyok. Apay, anyat ibaga na agluray. Ay, kuha, dumanon dansan, tatang. Anya? Ay, makiasawahan na nakaw. Uwan ko ma, tatang. Nakasaga na kayo na ya. Apay, daor nung Ginubyaw, mapagkasaran niya. Adda, tatang. Sa bagay, natalgid matkat ti trabaho na. Kan madlaw mat anasin pa. Kang runahan ti amin. Adda kay matan iti husto nga edad. Isu nga awan problema kanyak. Malaala nga road. Ibagam ta kasaritak to tinubyaw. Yakay adak. Panawam daytan. Adaw ti mapalin nga ginaw kada kita. Kababain mataan no sa anak at tumulong, tatang. Ay na anak ko. Ika ka agtugaw mo ije salunan ta makisala ka. Kurang ti babalasang nga isala dagiti babaraos. Ay na, awan asam ko ang makisala. Amo yung matay, tatang. Ay na, say-sayangam ti gundaway anak ka. Ay, ado ti dayo ang babaros. Barang adamo makasirpat kang ka. Rugyandak manin ako nagtatang. Panawan dakit din dito. Jak mapanawan to'y ar-aramidok. Basta, sa anak ang makisala. Manjak, tatang. Joy, ading, rumara ko na. Tainak pa'y agangkat itilakok. Oh, Joy, apa yan? Anyak pagsangsangitam? Ada problema manang Jackie. Ne, anya dayta? Masikukak. Anya? Ala ka. Kalkalpas pa'y latikalay sa tikabsat na. Masikog kamutan. Makiasawa ka nga rudin ano kas na ading ko. Asino ka di tinobyong, Joy? Ni Jeremy, manang. Ha? Asino a Jeremy? Ni Jeremy akaruba tayo. Ti anak danana sita. Anya? Inauna akiti dua atawon. Ay, unay kan aya. Nag-uubingan kayo pa'y laang. Kasaritam ni tatang. Ti kayat tinobyok, agnaada kun ije balayda. Ay saan, Joy? Urayam ang makapagkasar kayo, sakay to agden na. Dayta ngamin ti madikada kayo ka, taasawa ti amuyo. Kasla nalakatipan nakiasawa kada kayo. Manang. Ay napasensyakan iti pa nagsasaok ading ko. Ngam aklo na, nasakit tinakam ko, ta nagsasapa kayo asumrek iti estado ti adda asawa na. Kalkalpas la ni Glory ang nakikasar. Ita, ti kayat mo, makiasawa ka matan. Makaamo kayo no agsakit tinakam yo kanya. Ngam ibagbagak lang ti marikriknak. Kas kailangan min maipusan iti lalaki. Malah pasensya mo ni Manang Mau. Panugla siguro ang napandagla ko. Iswakas jay. Ay nalakang agpungpungtot ka inukwa. Malalaala. Pagsasaritaan tayo anay bag. Noon niya tirumpang ama ramid. Jackie, anya ngay. Kumusta ti dardarira kung ayat kan ka? Imbagak matan, Jimmy. Awan pa'y planok amaki ayan-ayan. Trabaho ti in-into narak. Kayat ko ti makaurnong. Magasawa tanton, siyak ton ti makaamo nga agtrabaho. Laging itak, Jimmy. Ngamjak kayat nga agur urayak tulaang iti-itid ti asawak akwart na.
Kayat ko tiyag trabaho. Diyak kayat timang namnama iti sabali a tao. Nga uray mismo to nga asawa. Iso asumapol ka lang iti sabali nga armam. Taawan mauray mo kanya. Tatang, agabrodak. Anya, ay una yan. Apay, saan ka amap iti trabaho dito lugar tayo? Kurangan ti matmat gedam iti panaglaklakom iti kumpormila dita. Basta kayat ko ti agabroad, tatang. Padasat ti gasat ko ijay abroad. Kayat ko ti makaunong adagos. Ay nano siyak ti masuro. Uray di kan pumanaw anak ko. Nang runa ka awang pa asawam. Ni, anya kumangay ti pakainaigan ti asawa iti panagabroad ko, tatang. Anak ko. Dandani maong putan iti kalendaryo ti tawon mo. Apay awang pa laplanaw mamakiasawa. Nakiasawaan dagiti kakapsat mo adua. Ang masikagay na unang awang pa'y nubyaw. Lunam nga minan ni Jimay. Nasing pagkaday dyan nga gararam kang ka. Ay natatang, awan pa'y planok ang makiasawa. Sa anak pa'y matanabakutan. 29 ko lang, ubingak pa'y. Ay, uwan hanggang kaanon tupay ang makiasawa ka ngay mag. No talaga mo lang nga planom amangga di balasiw taaw. Nasaysayat siguro no makiasawa ka pa'y nga umuna sa kanto agabroad. Ay natatang, tipan nakiasawa saan nga innapuraan dayta. Dumteng ka nung nga road akas na agtatakaw dayta. Kalaat adumteng saan ang mapakpakadaan. Ay. Kinapay aya ada kayo ti madanagan. Diyak to pa'y madanagan. Da kayong tulakit din. Dumteng tulat ta ka di, tatang. Ay na. Agyaman na. Oras man ti panag-iina na. Ay, nagrigat gayam at talaga ti trabaho dito balasiw taaw. Kaya rigam gayam at talaga ti kaslanwang agtrabaho dito eh. Ano sa kuna? Tinapatag, taklo ti sweldo. Ken naanos dagiti natumpungag nga amo. Ken saan da pa'y anaimot? No anya ti kananda, kanakmat. Iso anagasa taklat ta, nga uray medyo narigat ti trabaho. Anos at talaga. Umadanin ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Nagustuhan dagiti amok ti serbisyo. Iso nga agsubli ak tumanan dito eh. Manang Jackie, agyaman nakitin sangpet mo apasarabok. Kasta matan nagitinted mo apasarabo dagiti anak ko. Oo na yan. Masikog ka man gaya man, Joy. Wen manang, may katlunton da ito yung anak ko. Kan uray ni manang Glory. Masikog mat. Ha? May kamanumatan ti sikog ni Glory. May katlumat lang, amangang. Si Kangay, awan ka di pa'y nobyom? Ay nasaan adagita nobyo wano as-asawa ti prioridad ko. Makauray dayta. Ngam manang, amang ano nalipatam mapanan ti tawon. Nasuro ko na 30 ti tawon mo. Kaya't mo ka di tagbakbakit abalasang. Ay na, ubingak pa'y ating ko. At danto pa'y makiasawa a 40 ti tawon na. Diyak mat itulok ang mabakitanak abalasang Diyak kayat. Nagsublimanan ni Jackie ija abroad, paray. Ay, wine, maray. Awan samot plano na makiasawa di inauna nga anak mo. Ay nahay, jak amaw kong kuwana. O mayam mamuna, nubyo na. Hehe, amangan no mabakitan na balasang dayjay. Naggagatmot nga men. Nagswerte ka iti dayjay nga anak mo. Ay, uwi na. Awan ti makunak iti dayjay nga anak ka. Ay, talaga na diskarte iti biyag. Kitaam kat pinadakkel ng tibalayaw. Wine, iso ti mangmang tadi ti kwartak maray. Iso na lang ta madanaganak. Tanay, mabakitan sa malasang dyan ang kao. Ay kat, adan tulat na siguro
Amangan no makigtot kan tulaangan, no ibaganan ang makiasawa. Kastoy latantar aramida. Agtrabaho. Kahit no nakasweldo pauitak ni tatang kandag iti kakapsat ko. Ay, trabaho latantar aramida. Kastoy kadilatan, aging gaamataya. Agsarmi nga kit di man, ta sa anak pa'y mat amakaturog. Ay, talaga abo makutak matin abalasang. Madlawan iti langak ti panagbakit ko. Ay, pati tawan ko. Tiyakpay na puputan. Dandani akmat gaya man nag-40. Ay na, agba akak samot ngagpayson. Jakmat kayat Adun tinaamamok anabakitan abalasang. Katkas na unay ababawi da asaan anak ki asawa. So ano mabalin? Ay, jak kaya't tagbakbakit abalasang. Ay, umadani manan ti panagbakasyon ko iti Pilipinas. Ngam panagkunak, agforgudak to siguro. Tabarang makaasawa akto pa'y. Jak lakit di kaya't ti agba. Nasayaan magtasaan ka nga agsubli iti abroad, anak ka. At ang urnong mau, kapag negosyo ka, ano kaya't mau? Napapintas mo ito'y balay ta. Asawa lat kurang kenkan. Tatang. Apay, talaga ka di nga awanan plano mamaki asawa. Isungarod anagawid akong tatang. Kasangwak matan ti may papan itibagi. Kuwan, anak ko. Rumbeng laeng, tanay. Dan tanay 40 mo. Nakaap-apal dagiti katawanak ngaglabas dito balay. Kibin-kibin da dagiti anak da nga itulod da iti pagadalan da. Ngam siya, awan pa'y anak ko. Lumabas kami pa'y, Jackie. Balasang ko. Sige lang, nana. Nakapanimid ka mo't nakatanaw din tatawayaw. Magpampanimid, Ay, uwan, nana. Sige, labasan na ka pa'y. Uwan, nana. Dalugan ang nagsardeng iti batong. Anakaw, lugan ni Jimmy nagsardeng iti bataw. Ay, sus na damag nan samot ti kaadam isungay mahay. Anya? Nabaya ka nagbuhaw ni Jimmy. Manipod nag-abroad ka, napanbet nagtrabaho ijay syudad. Kasta aya tatang. Sige, tain naksabdan. Nay, mabit lang. Bitan sa makaro ti papananda. Iti pala iti barkada na iday. Ay, wan nga. Adamat kadwa na babae. Gandwa nga ubing tatang. Huwag nagpaisaw. Pamilya na nga tadagita na kadwa na. No kasta, adan asawam, Jimmy? Wen, Jackie. Duwan lagi ti anak ni. Kasta ka di? Sige nga manumot ti anak yun, ti asawa. Awan pa'y asawa kan anak ko, Jimmy. Anya? Kapay nga? Agbakbaketak sigurun abalasang, Jimmy. Manang, natayan ni tatang. Awanan kadwam dito'y balay. Apay no may kan agnaid iti balay mi. Anya? Ay saan? Diyak kayan ta nakababain, Joy. Ala, pagbainam ko makat na singpot ti asawa. Uray pa'y. Basta mabainak. Didak pa kadanagan dito'y. Takabailak nga uray awan kadwak. Sigurado ka, Manang? Wen, agyaman naklaangan ading ko.
Hello, Glory. Apay? Manang, agrupan ka. Dagasan na ka inton madamdama. Ha? Papanan tayo? Intayo ag swimming. Anya? Ay na, da kayo latan. Agbati akon. Ay na, saan ang mabalin? Si kangarot di kayat mi nga ipasyar ka ni Joy. Kayat mi nga ag-relax ka mat, Manang. Anya? Datayo laang timapan. Ti pamilya kan ti pamilya ni Joy. Ay, sige nga Rod. Da kayo ti makaam mo, ading ko. Ay, tsak kumamapan. Alaman laangan. Patgak dagiti kakabsat ko. Naimbaglakit din tanasingpet dagiti kakabsat ko kanya. Agyamanak, tainik kanak iti kakabsat ang nasisingpat. Diyos ko. Hello, Manang! Ada kami manang kadamanang Glory. Kadwa mi dagiti kakaanakam. Ay na, naimbag man ta nakaumay kayo manan. Ala, sumra kayon. Oh, kids! Ag-bless kayo ka ni Auntie-o. Ag-bless kami, Auntie. Ay na, God bless you, kakaanakan. Ay na, nakaayayat mat dagiti ngobing. Kasla anak ko idan. When isudan ti bilang mong anak mo, Manang. Kan kanayunan mi ti umay mangsarungkar kan dito balay. Tapno saan ka maboring. Kan, adto ti kwarta, Manang. Ala, inikandak manan idinapan alawas. Kat sa baling mo't dayjay, No dape ka sa pulam, ibagam laang Manang, di kag babain. Kano ka sa pulam ti kadwa, ayabam laang dagiti kakaanakam. Umay da kakadwaan. Wan, ading ko. Kanayon dapat na umay matulong ito. Isong awanan dikit dawag pay. Sa anak gayam ngagmay maysa. Ngamin, adda kayo akakapsat ko. Kastamot tandagiti kakaanakak. Agyamanak ta nakasingsingpet kayo kanya. Ading ko. Nasingpet ka ngamin kada kami, Manang. Nang runa idawanan kami. Sikatin ang tultulong kada kami. Iso nga ita, da kami magtimang tulong kan ka. Agyaman ang ading ko. Ngamjak agur uray iti anyaman asukat na itulong ko kada kayo. Umdasan apakaraksaka, no makadwa kayo iti uray sumagmamanulaang nga aldaw. Sana bali, Manang. Kanayunan mi timang sarungkar kan ka ditoy. Tadi mo mat ngamin kaya ti makipagnaad kada kami. Ay naading ko, saanan? Mas komportable no dito'y balay ti pagnaad ha. Ay katuan saan da ka mabali na pilitan? No nasaya at ti panagpuspusom, saan ngay palubos ti Diyos ngagbanag ka nakakaasi. At dalatawagas na amang paragsak kan ka. Bueno, gagayam ti daan tinagibusan ti pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti bagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kan God bless kada kayo. Amin. Biyag ti tao. Kapoy ti kinangato ti pride, imbes nga urnusen ti saan na pagkikinawatan ti pamilya, saan tapanagibalas ta aramiden da kat awan pakibiyangan da, numarakrak ti pamilya da. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manang Leslie. Oh, apay Jenny, ading ko. Ala, sumra ka man pa. Agyaman ak Manang. Nagapak kami manan iti asawak. Anya, kat kinabil na ka? Saan matkit di? Nga magkakasakit manan na sarita timbagbaga na kanya. Anya man tinagapaan aya. Dumawdawat ak iti maigatang iti bagas. Inungtan nakit din. Jayla ka nagdawdawat ti amok nga ramidan. Iso nga gabrodak man lahan. Anya, tulungan nak man na makabrod Manang. Si kalangan ti amok kapag patulungan. Tas si kati adda trabaho na. Ngam babasit pa'y dagiti anak mo, Jenny. Sana balin
Basta kaya't ko taga-abroad. Pag-abroadam ko, ma. Uray ije Hong Kong. Disidido kan iti day tapang ngadeng mo. Uwan manang, iso tulungan ako, ma. O sige, asikaswam nga rodan ti papeles mo nga aga-abroad, Jenny. Ay, jak lamasango tagaw a Virginia eh. Adama niya balayan. Isun ati pangibatsyam kadagiti ubeng tajak masangaw. Sige nga rod, nanang. Adamo trabaho ko namin, Jenny. Jak masikaso dagiti anak ta. Sige. Ni nanang ko laang ti pangibatsyak kadagiti anak ta, mani. Malalala. Naimbag ka ni nanang mo tanaanos nga agasikaso iti ubing. Wan. Jenny, bakit? Pasensya ka ni ti panagsasaw maminsan, ha? Bunga na siguro ti pan nakabambanog ko day, Jay. Pagawan ng lakbay. Lipatan mo day, Jay. Basta di mo liwayan asarungkaran dagiti anak ta, Wan. Inang daw to apasyarak ida. Ay, pasensya ka mo't kanyak, Jenny. Pangaasim, Tano adaman di mo nagustuhan, anay pagpakitakan ka. Di mo kuman balunan ni Jabro. Awan kanyak tagi jay, nanang. Kahit kaano nga ruti flight mo nga ay. Into nagtapusan, nanang. Ala, da kamin kini manang mo timang itulod kan ka ijay airport. Agyaman nak, nanang. Ay, awan pa'y kooperasyon mo't dagita na ka ikamangam, Jenny. Uray mangitulod la kumaken ka ijay airport. Di da pa'y mo't maaramid. Ay, maulaw da ka nung aming agbiyahe. Ay na, saan apambar day ta? Talaga kit di nga awan patag mo kadakwad. Ultimo asawang, di na ka pa'y maitulod. Ala, baybayan tayo. Di tayon ikaskaso ita. Apay, awan trabaho ita, nakaw. Naladaw ka mo't nagreeng. Jack sumrek. Nasakit ti bagbagik. Sasapulak sa tina, nanang. Ay, kauna. Di mo pilitan no talaga, amaday. Tamang ano kumaro tirigreg na aginana ka pa yung araw. Ay na, wala nang. Ang ginanang iti uray makadomingo. Adto yan dagiti uniforme iti trabaho. Linabaakan kinupin ko pa yan. Idulin nyo dagitan. Tadyak ko sa rin. Nah, apay, saan kayon nga agunipormay? Saan ako nasumrek? Anya, nay, kunak man magbakasyon ka lang. Masaduta ko, nanang. Ang tagibalayak lang. Umayak man, ipag. Oh, bayaw man eh. Ay, sumrek ka. Agyaman na ka. Ayan lang iti ubing, ipag. At dada ijay silid. Mabiit laang tayabak inabayaw. Uwan man, tayawid ko idan, ipag. Ha? Awan trabaho kon. Isong awirak langay. Awirak dagitan nak mi. Ipamaysak ti mga sikasaw kadagitan nak may itikabsat mo, ipag. Magaam di asawa manay. Adakan kadagitan nakyaw. Iso asikalaang kuma, ti pangipawitan na iti sweldo na. Wen, amo na day tananang. Saan na masapol nga ibaga? Ay kapalagi pamlaang Tamangan no kanayunan mo dagiti na kay kamagam tagdawat iti kwarta kong kuwana. Ay, sana. Di da mabalin nga ramidan day ta. Tadakdakkel ti karbangak, tasyak ti asawa na. Ken, ada iti pudir ko dagiti anak me. Iso asyak lang ti pangipawitan na iti sweldo na. Umayak man, abalayan. Ay, no kwarta ti kasapulan niya, awan, abalayan. Naibusan timpaw it ni Jenay, tinaigatang iti kasapulan dagiti ubeng. Ha? Ay ni, saan akwarta ti kasapulak, abalayan? Umay ko kumailiwan dagiti ubeng. Ay, jak mo tamo dayandan. At dadan sa ijay likod ti balay. Ay pakikita man laydan na balayan. Ha? Ay, sige nga raw, abalayan. Abalayan, apay nga'y akas lamabaybayan mo't dagiti apo ko ta.
nagdudungrit da, kan nagkukutong damatan. Ay na, nakusim da ngamin, abalayan. Jak mo't mapilit ida amangan tanatamnay siguro ti panagramanda. Awan vitamins da aya abalayan. Ay aga, kumplito da iti vitamina. Apay nga raw anak kukutong da. Nakusim da nga raw. Ayan ti amada ngay. Kunak man no iso ti mang bambantay kadagiti ubeng. Ay na, makalawas na sana nagawawi na pala yan. Jak amo, tinapnapanan na. Sana matatao dito'y balay, manipod nagikat iti trabaho na. Anya, ikuyog ko pa ilang arod dagiti apo ko ijay balay, abalayan. Tada kami pa ilati mga sikaso kadakwada. Ay, mga rod abalayan tanay makumi-kumak. Kanawan matlat manumnumarak iti sweldo ni Jane ija abroad. Tadya anak ko mati pangipaw-pawitan na. Iso ayawid mo nga rodan nagiti apo ko ta. Hello, Jenny. Inalan ni nanang dagiti anak mo ijay balay da katugangam. Tamabaybay ang damot ijay. Kanayon nga awan ni bayaw ijay balayo. Ken nagkutong dagiti ubing. Madlaw asaan da amatartari pato ana imbag. Anya? Sige manang. Pakianos nyo lang arudan nga si kasuan dagiti anak ko. Wan ading ko. Basta agan anad ka dita, ha? Inakman pa'y gumatang itigatas dagiti apo kaw. Talaga mo na saan? Aguray ka. Nima ni amanugang ko day tsaya. Kat adda ka kibin na a babae. Kastagayam tararamidan ta asawak dita Awagam to jay asawam takasarita anak kaw. Ibagam nga isarden na tikas jay nga aramidan na. Saanan nanang? Saanan tay? Jacket kasaritan day jataw. Awan lang arud trabaho nan, agbabae pa'y laeng. Awan kit dit babay na ngam, no kabailan nang aramidan, kabailakmat. Anyat kayat mo asawan, anak kaw. Ay kwa. Awan nanang. O sige, baliwan tayo tuntag sarita. Bye.